Ka East Jaintia District Cricket Association EJDCA, Shibentawan kentiu ya kaya rong jongka ban penyak syakmal ya ke jing tumu babha na kabenta ka imlang ka salang, haka artarik risau kala pelait pai ba ya ka donation lucky draw jongka. Additional Superintendent of Police East Jaintia Hills District uba ban raplang jerwa ulalong kumukong san ban pelait pai ba ya kini tiket haka jing yalang kabalalong haying basa East Side In halat rembai bypass jal ya. Ya kajingalang la penyai the Vice President East Jaintia District Cricket Association Uma Mehiwat Shadam. Layo ya kekentin Mike Pang no General Secretary East Jaintia District Cricket Association Uma Tnebha Pawa ubalapan pawa katong bakong san ha kapapanlong ya kanika donation lucky draw kalong ban penmi pisa na kabenta ban shnapan bha ya kamadan ya lekai jongka association badru na kabenta ban I coaching ya ki khna ya lekai junior level. Ulayathu baka khusnam ka baningkong ne first prize kadai ka Thar diesel top model, ka second prize kadai da ka pisa shilak tengka, bat ka third prize ka long san 4,000 tengka, nalor ki consolation prize santali marshi 4,000 tengka. Ya kani ka lucky draw on pen khalai ha ka arsan tarik naiwing 8,000 arpulai. Diporotban sudah lepas turti angka ukurong ya kani thong yoga shen ubenrai ubu yoga Nego fit kita yogi kejuran soal presiden jadi ye pemain pelabai parti yang mereka jutru yoga asyam. Kami yang inter school league, kita tahu atau yogi pemain yang inter school league anggo berjulur pobon, amtam tim yang dekat pun gitu orang di pers, di ball, sakdor, di kick suka atau dua Rabbun, ang budi ang harus pran ang dejay, o defend yang ang budi dito dekat on football aja dejay ang tiar the boots menja, at kuha cricket ang harus pran ang dejay, o dei yang lebet tu lagi, kalau terjuluk mang gobon. 치겠습니다. 네.